Kinong shong dukan kali ni ki van vendor ki baju penyang ni ki kali jong ki badan kinu kita masa kentup kinong de jing de madan pat ki badai ki belayo ya jingbet ni ki NOC ni ki trai jaka haka khatwe trek urampang arajar pesan kila shaweng naga jaka penyang kali ka betep kom ka SRGT parking lot polo pat kani ka wanja shi singi shwa bu nong rai papau nam ka perthei Ed Sheeran unyo ban pelong ka concert jong u HJN Stadium naga jingyo ban ekran ka jingsha khanglat ka dei na ka company book my show ban bo dukan hakate singi yakani la pen paw ta koi ka long kame ka janme chung ka khatwe trek urampang arajar pesan kapala ong bakala yo jingbet na kinong penyat ke SRGT polo urang ba snong ban bu dukan hakate singi Kaliang zonga ngalade prepare dot everything ngalade ready dot barona nong sedang namarba kumbang adi ya ka Brian Adams kumta ngamut bangayo bandi ya kanir bandan mentama tambah suddenly pat manajemen masyo phone call ni ba erek idan nanti suong yang suddenly ba habis pan jimbet na kita ki iyu ni kini book my show ini book my show kinde nam tangiru kini na Port Delhi na Bombay so ngale kendo ki lalong license ngale pat hadu mentama nakalit nakaliang joki ki pili bet ki daw pili ki bam long no means no from their side dia ngama senong kumta dia ngala sulong it's a great loss te yang kalalong ka investment ka bangala prepare license ngala prepare kali yo kali han mentally rumah ngala prepare dot mentats baro lalong to waste dot dia bakaliang SRGT te ki sha mo kumtan era dia ditang na kini kan ki bookmyshow.com ditang na kini on what ground ki batai bet ki don bet ki justify bet to ki on because I've signed a deal with la de ble kata ka ba ki ban ki food stalls ba outside shops are not allowed kong hanala da dan ka thairu dan sandang ru ki ong ladang ki allowed yang means ka she'll go to jail namar ba ble ki allowed yang bakal ada sign ka contract banum dan outside food nama kila kitu ki stalls ki badan hapo maybe kila panwai da ka amount ka bakam he te kila shim amount bakam he te ki stalls kila maybe 20-25 just in case ngam tip rakat no te kila promise maybe yaki ba banum dan outside food so kanya betang kadukan zofi te subuk ngawan no mga kathut no te yaki so ki batay ki justify in that way nakaliang joki kim sha ipi nakaliang ni box office o book my show kim sha da lele ki ong no te no means no ladang ayang ladang break eta kadul kin wan ki pulet so kumalong mentay kani ka and dalawan ki pulet dadan si rumah ki ong it's none of their lookout ki ong punta so it's at my own risk kalong may punta kumbalong mentay kani ka book my show ka book ya kani ka jaka the whole promises hot kada ong hi kumtai man hi ko ong baki kilabok ba ya kani ka baro kani ka agency kilabok mo baro Umar kumong na yo so mentan mo ki omba kila dapan ko permission na ada pa ngalalay license to pim inem ba kadi ka jimbakla jo ka SRGT habay de ba kani naman kamsim la yato if bala da wai kani long last moment nga tharai ya kata rong am tip de bang balan start o jakan de rong nga tharai na kiro kadi last moment nambar nga rong am yo da ban 1 chem ya nga rong asyo kun call kum tu baki ong ba la dinai kum ni ta an ni nga sulong susi en mga rumot ni long Sudiam tu tamo margin zongi. Kamu kumbalong mentar tanong kita kibaydi. Ani kitbon mahatray nga tray mga ni labon hi fi nadu tikikong dia so plang nadu tikikong bade kwaidong imagine pun mahat lanyo gini gibadan dukan hangi gibade jang ni te ngamtip la shakin plane kin khang ne ngamtip ya kata ngamlan balance sta ya kata yo jaki khang yo kim sharu yo jaki plane ngamtip tang ma kipun pada kibun mi ola da bande jing dia especially gitu kong te kibasuan ra de kisang kitya gitu SLA to pla yeli krane magaduka book my show ban ai na pi kala kran license kong no la bro license dinai ben yo da baka SRGT pat pla krane SRGT la da kran gilasha baju en long hadin kini jingmi kini kendom kedam hadin nang tu te apa bangat tip janmiat ke SRGT office lakhang tong balong menta ka iga sinjam menta nakaliang zonga te ang tipsyo ngong asulong put mo san kaliang zonga te everything ang san mo kibinlit niya pat sa SRGT kung nasaan nila and hap abyang hadut next na one event naman it'll just be a waste of time na ngalit pagkatpi it'll be just a waste of time ladap te kalade hi bakalahi dalapoy hatakalan naman last minute kumyanga nila especially mo ngalilih do ka footman so ngar PM dan nakalugo yu shudong hit mo te ala bis makla SRGT ru kanya kapam kadi ka bangaladap te 44,000 kalapoy ba kapam kadi ngal ale calculation hisab ngalak hen bet kulut bet ki staff zonga ki helper zonga ki bangalaya put itangan ay kata itu for everything to waste
kaliang zonga ngadon be ita kajing kepat mo ka banga kwa bete hadu bak kanyo ita i last minute ita i ho bagi ong okay kin sha yang ngakwa be na kaliang zonga ngan kepat bete long bak lada ngayo kan if people like can hear me te lada menung no bala bayos ngoma especially PBE kan ito video na SRGT na nakaliang book my show na no ngakpat be ita banganyo hindi ka long wastage and fitip ka pisa man ta kajing ram kajing dot hot kan mo everything is so expensive there. Now, film is 2 AM, not even 1 rupee, you'll get it for free there. Lalong matakulong mo. Nakapala na ngayon. Last minute, matakan no ba dyan? Kasi tang karay. Lada ba ngayon, bandi na dula siyang. Last tang na kanay ba dyan naman tila. Ada no entry load na baro. Dengan api ita i-last there. Lada ba ngamyo, dengan mali ilso ka di ka dyan. Put sanjo ngayon. Hakaway kaliang na kaliang silong biyo la persyang manwat jeng pensyay. Hindi ka office ke SRGT kalakang. Hakaju kapor hakatiga janmiet ka New Trap Integrated Territorial Organization hito Shillong City hakajing ilam ba man pentingan lang simli kumu president lapen pau ya kajing sokya halor kajing syak khanglat kinong shong dukan kumta kalaong bagaseng kan salej bani kendo ika kong rezeta Mary Kurba Deputy Commissioner ke East Castles ban kerpat ika ban ailat ikinong shong dukan bandi hakatiga caka kalau mau kendet ini ba mo iwan kita kinong tam na kidon kino event sangni ha khamtam haslong kalau ngam susi kan menyo sawa ki tribal hi jongi ki brave hi jongi menyo ra bandi ki menyo ra ban kamai khamtam kadai kinde ki event ko ar song tatang kajing ben krek kan long di airlines ni kumai kong ila patai kajing los ka jongi ki marbam ki mare kajing ben krek la poi hne jalis ni kapat kan hajing sha kum ka sang lei ma peniat na bar le ngim dai ra ban kapat kama kajing sul snai kong tangi syukur pat ngin pet ke ka bangila bane shan stak ngila ban bu appointment EDC direct ru swa ka spo ka tu bejia lane ngin pet ban wat kalat kelenti ne bangila bane rap ikong bat kalong ta kan kalong ngajing do nang bakrau kan menta lada ong kata ke box office kan bu ang ne syai kan bu ka parking basang school idan ki belasang exams de haban perkhat am kata haba ka department kanu department ke penian nya ke baling nya kan ni kelade ban perkhat lupa kan outside the box Mendai ban ong bawan kita ki event wan kita ki jing yatem ki jing yaput ki enjoyment ki bereu jung ni kim yo jing mentoi plus kata ke traffic tu buan ski one way ka jenjar am kena sekolah sya bikin light kin wan kin la dai ban perkhat no outside the box kemla ada batang gua kalawai kata company nabar it means ka dai full authority ki jung ki la dai perkhat kan menta ka kam ka jam ru kemla ban ai plus kata la ki trace tam hina la dia rupiah khanglat ni Ladang iwan with a great solution to the government ru kim shem hirai kata kim take up ladang nia ki yang don bor ka an don kani kata fibu ya kata ka an ban te kenjeri yang ngi ki jat ben riau na fibu ya kata ka an ban yada bangin insuk ngin majlut ngin kamai ya ko hak na kata kan ke jingkeli ke bawan te la syai men step kumang la kular kumang ngila kular ngin lek ya kendo te ngin kerman ba kong ini osong dukan hang nia baru kau ini kejeng peniat nunggle nunggu nong thau ba ngin ya chikman bet la kamlong te ngin hap shem hi kan gono senjam kum kesak tan Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batai kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajing som Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dor jingki marbam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya